Para mamugnaw. Kuring tang liti. Kasi kilang item. So garon padulong ko sa NCCC. Magsakas Mapran. Bilhin sana ko sa baggage. Photos ko sa palengke. Ay, init! Grabe. Mount ako. Sila na nag Oh. Itlog kaya. Ilang tray ani? Pwede lang siya. Pakitimat o kahit nilang. Hoy, panchay! O kana lang te. Ha? Ilang? Ay, kaning tag 650 na lang isa ka tray. Sa katri? Oh. Malente. Dito. Lapit na las cheese. May cheese bread. Bali 50 o bali 20. Lalahe. Oh. Look, duha. Decision number. Ay, 50 lalahe. Donut, init pa. Ilan ay plate karon kuya? Pila? Jesus. Karon pa kagawas. So, padulong ako muuli.
Paabot na lang kung isa ka kauban. Malakas sa umbak. Igang kayo. Nagnan ako yung kauban. Ako yung kauban. 50. Kalimot complete bay. Ninaog na ko ako ng nite. Dati ako tuyok ko So nakauwi na ko. Bye-bye.